Kalau tak ambil Alora memang sangat rugi sebenarnya. Ada banyak benda yang Alora boleh buat yang tak boleh digantikan oleh mana-mana suplemen, mana-mana functional food dan VE pun. Satunya, the only mekanisme yang betul-betul tolak kita punya blood circulation, oxygenation, nutrition push hanyalah Alora. So, kalau kita mulakan Alora dulu, kita pakai pants tu kan dengan cover dekat perut sekali, kita dah terus stimulate kita punya blood circulation to be much better, and then cover dekat perut. Satu, memang kita tidak ajar blood circulation oleh Alora kan, tapi apa fungsi dia adalah beyond that sebenarnya. Satu yang sangat ketara adalah efek dia, direct efek dia kan sifat dia menembus kepada daging kita 4 cm dan terus bagi vibration dan terus menggerakkan apa-apa molekul air. Satu, dia dah pecahkan bond antara air yang lama-lama apa semua, toxicity pun dia dah pecahkan bond tu. So macam orang yang dah lama water retention semua yang tak boleh hilang, tiba-tiba boleh hilang water retention sebab bond tu dah dipecahkan oleh vibration tu. Tu satu. Okey, lepas tu bila cover dekat perut, kat mana-mana pun dia direct effect on the mitochondria. Mana ada makan, kita makan sesuatu, zup, mitochondria kita macam menyala. Tak ada. Tapi Alora boleh buat macam tu. Immediately mitochondria energize. Sangat ketara bagi mereka yang ada penyakit-penyakit berkaitan mitochondria seperti fibromyalgia, chronic fatigue syndrome, autism. Macam bateri nak habis tu, kereta control nak habis bateri, zoom, kita chargingkan dia, terus dia boleh laju balik. Itu macam tu. So bayangkan bila kita dah energize kawasan perut kita and then kita pergi makan